Kanlong sisa kaji mentoy ke bakrau nak mentaki paiba nong song snong karpangru i kisam lasnong. Hakaba mentaka sngi ka darbar snong jongka umsau nong bri Riboy distrik kalala bansaki ya kajing pli paiba no ya kawei kajing tei ka bakil ap community mentala slem. Hakaba lala ban plino ya ka auditorium hall jongka ni kasnong ya ka balatei leng baka skim karpang bala pemang da UMP ka Shillong parliamentary seat uba Vincent H Pala. Hakajing lut ka balalong kumba saulak tengka jong usnem aja ka nreu aja ka nyau. Ya kani kajing tei la pli paiba mentaka sngi da uba Merrill Bonds MLA ka nongpo constituency kum ukong san. Hakajing adon laru uba Balajit Rani MDC ka nongpo constituency uba BD mau peniang rambak snong ka umsau nongbri u Reverend BR Pamsong ki opsa nakatanat PWD bar PHE lembar kiwe lembak kani kaski ki paiba nong song stong ki layoru ya kajing kemen sikade e hakaba nakaliang UMLA ula kularu ban pun urlong no ya kajing anut ki paiba kata halor kalenti senkin kabapaka hakaba la pentip basyan ansas dangno bantei usurong ngadu nalailat marngar syadu kebet kabanlong kumba khatsau kilometer EA syusyuru uba Merrill Bonds hakani kasngi ula pen kamtiru ya ka work order kabalong saulak tengka lengbaka skim SRWP nakabanta benang penhe syusyu ya ka auditorium hall badru lapan mang nakabanta ka CE society jongkane kasnong kumba prapo hajar tengka lengbaka skim IACDP nakabanta bantet ikitiar penukam jongki khon samla kumbangana penpau bani ha ka sedang kalau ni ke ka snow tena bagi penpau di somo ya boleh try kita pengelak penpoi resnong ni kumni bani tendu nakabanta ni ka program ka tepat bat ada ju ko por ka penpau bani somo yang ini jing ai play jing ai so ha gi jumpi hamnyar bangin poi si snong bangin ni ar di moment tu ni kawi ni sayo Kristin kon tong ngi arti gini gini saja kenal. Kawi di badan berkedur untuk lasa di kenal sirta ini. Berisibun ya kasnong pada society bala ai gini kai so ha tongju ro gini kaya kaya kalau tahan. Kapor awak kabangin ya be na gabanta ki gobun ki don kam apo kasnong ga thau kalau ka ba lukot. Nimlap dayo snow ki por lanang ya. Sinong kitau, kilong kumi, kilong pa, kilong sibun, kilong kam, kilong tung di paiba, kilong iba. Bata kijingai junti, kijing terikam, haki ni kisnap saat benar gimana? Nakaliang nak ngaku, melihat bahawa kita bila penjau, bila persang berbudin, bila persang berdiri kikam, kilong kum, di paiba, jangan lupa fungsi, ilang sah. Di pastor Pomsong, ila keren meneh sapang. Kajing pendep yang kajing host new jong imehe doktor jadi lepas. Nakalian kajong ngaru ngalong u briu uba imehe lepang ila sei ila terku kedok ila bedin benti nak kuat sekopor bang ngalalong bumi ngomong. Bak kidan sibun ki mati ki bai ila persang benle hakan upo konsi belum lang ia kacang riboi baroko. Laga de ka pole ka puti, laga de ka pat ka kya, lagi de kui di gindam kam. Sibangi kum ki pai ba na fusnaw ki ka. Bat ka snaw ang saunong bri ka de ka kui di snaw. Kiba I ladan benda hati por ki ka de. Bat kidangan sibun kini ki kam, lani ki pos niu. Kiba I lapet adu ki por ko menswa ya ki barang saten mantra. Bagaimana de kamarang ngajong awan bendera. MDC juga ilakiran mana, kawai di projek di bawah saten, hampa kanong puak konsi, kedi solid waste management, kabab di lembah yang urban affairs department, benpet benpet ya kedi kut kedi suba di besar nongpo, tadi kepala sedang lalu senam hajar kadui kata, musyamlah pendep kita bagian suyok pendep pun hakani kelayok sanction, siklur lay pola, balalak pendep kedi kekam layok pendeliru ya ka. Naga benta kejing mentoi jom kuat ba jom kesnong nongpo tau. Sakawai kabadi berkekuat kekhia trauma sentar kepada hangki hospital hospital nongpo. Kadai kajaka ban ai di Sumaria gitu ke bamat kejing aksiden hamtam haune national highway benar buhati senong. Kani ka trauma sentar kebanginan hanongpo ke stage 3 begitu Pak. Kedang stage 1, stage 2, stage 3, stage 3 kepada sedang.
Bat kanir badi kepala slam ba dan usnam arajar pra la dep itu bilin. Bat mismo komen ba ilayo iban sanction di pos hotel itu lala bantu bat ingin scam tang tak tu kan depanai lala ban pendep ban beli itu kan lo ngejing mentoy naram tadi baik pak nong song jawab saya beri. Sagawai jing angut ke demi meh doktor di lapang gede na kota ke puli ke uci manginio ya ke snat jong ke Riboy College hangti hotel. Noden Riboy College. Awai ni kimat tiba kecil ya ke jing nang jing start ke puli ke uci lakon kam. Kani gede awai ni kimat tiba dan sate tiba SD mendong kolong kumui ni kilong san jokaran nong tulu. Layo ban penbet ya gejaka peladang gejaka ha kebagian konkret mentang ban penurlong ya kani gejing pos new gejong imahe lapang kadi ke kamram gejong ban simti ban pendep ban I baga Noden Riboy College kan yen kunci amte na ko ta gejing toy yung ibubun ikun sama kalau ka shubun ban yo admission haki degree apo Riboy College hange hanong ko kalau kamnya ka kamar kelas mundan juga syok misal komen ka Riboy Sinod laseng haum sning ka Sinod College kanyarap shibun ya gidaw ko githai sning kanyarap ya kita gibongyo Allah banlej sa sulong ganes tuwi di Kicaka berkumju bajingdon jong ka east jong ka Riboy Eastern Riboy College ha boy mo kolong gawe di Kicingara na bentar boleh balik ke mau gini apa ikemau gini kam ke badan sateng ke kum nong ban dan kapan pendep gini sini ke badan bat ngam atletin benom pada gini kerku jungki gini dua jungki simet lagi kisem jungki dan ai ke boreng makan yo ban budin bagi ni kam gini berulong na ke benta ke negeri bat kecek Hakawidi bat ke benta ke mangidon pada kesini Iban pau gajing sungu siahnyamu iba abin sen pala kum MP badan borong jungi wala no senya lembaga MP las ke skim ke jong MP jong senam arjar kat dari banyo bang la yolan pantli ya ka ci ko de rew manut panom ang ni bahagi si pos ngam ki balale ba Vincent pala kum MP jungi kawai ni district ki bayo shibun ke development lembaga skim ke jungi ke de Riboy abang ye dujor ban page statement jam gajing persan dong iban aja ke sikit Riboy district dong ke de kawai na district ki biyo shibun ki jingarap na gane ka MP las ka bat kawai ni na sinong di badan hari boy biyo besoy ke sinong dong ki kum salam ni angni keladan mati na galiang di ba pala na lot di auditorium teng dong di sentu thei na takarai nombri dong ki angni to giin badan hanti jelas saya kandor kiwi rukat pengelah bantit kita gitu. Kalau sisa kapa yo kecing kerku bukan yo kecing ini nak kalian jong UMP jong ni dia kecing ngerap baru skill dengan senang. Buat nak kalian kita ngaruh kani kecing pas kecing kebat ke menungkong kerut ke menungkong sampai kita yo berpelajar SRWP scheme. Nak kerana lawaran yang kau berdaru store mana nak ada itu kita mau di ngasih 90 disibet nak bantah punya ban bedeng gitu kan. Kesenong sanung beri kalau kesenong bala he. Kepada cibun kita senong. Dadon kam kau diserium. Kabar ham he. Kabar nomla abat ai di sini ai pendep. Dengan ya suki basuki sistem pendian. Sistem pendian. Banding scam kau kesingin lah pendep di diserium. Nak kau tak dimentoi lah. Dengan tagadau mendagasni ka ngiya belum lagi ke program harus bukan beli harga cukup pun begini open air di ngerap susu harga widi bat kilenti kiskin lagi lembaga memorandum dengan dia tu berapa poin memorandum bat iba bibat kum istim dunia ni la pun semua itu yang jenyak nanti sepang widi bat ketika surok kepada na lailat marngar nanti hatu angin hatu tiba akbet penyesok pada asal kita agak share di satu video yang ini termasuk surok along with new kan tunggu sitong sipun balik penuan bangkit di Mariam bangkit di Nampang berbicara jadi
Sobaha bani Isya ini. Nah kalian dengan kembali nalor kani kepala ada room lupa kur neko. Ini ngetre rupa pipa, rupa alaso, rupa rex ni nak kepor hijau kendu. Nak bentar menang tak cucu ya di proposal iban kanet ban bedeng ni kini kurang. Nang dia ban keren dia ban kepor kepala dia perlu ada ban air proposal. Ban yo kani ke surok kapan adiwan musyid mungkin sound beri kini betul. Nang ta kani ke surok kapan nak kebet kapan mi sya untuk ha. Maksud kata. Ini di proposal kalian. Bagi scam, bagi sahabat boy berkuat, tapi kongkirong senang, anda gini proyek kita perlu, mata kita